Musibah Aceh antu cat murung Luhnyan mesambung o Aceh Jaya. Di Aceh pidi tempat almarhum orang yang perform Aceh merdeka. Musibah Aceh ada cat murung Luhnyan mesambung o Aceh Jaya. Di Aceh pidi tempat almarhum orang yang perform Aceh merdeka. Orang yang petron Aceh merdeka. Jinawa kada merah meji embong ngan rumah gedung moto beraya. Wate jalan rojak sago gampung jala ke tolong yubi suara. Jala ke tolong yubi suara. Ahban ka menang senang lam gedang di urang gampung manoi mata. Pegangan janji rakyat tak tolong padahal punggong Bandung cerita. Wate jaman mandung meron-ron nebat durakan lon tamong TNA. Ahban kadame lambung ijakrong bedah netop lon mangan merdeka. Ahban letatop dehangan payung kedeh melambung o Jawakarta. Kakenang kupiah menggambar burung ngan bajai katun gambar Garuda. Abeh dong cara pengut urang gampung bak minta embong berkaya raya. Pegahan roh cara mandung kamefong mangat gelindong bantu suara. Alahai bangsa darah almarhum bele yu tolong bala petaka berang. Alahai bangsa darah almarhum bele yu tolong bala petaka bedah cok baje pinggang ijakrong bedah rakan lon tobat nasuha bele menjanji mameh ban imbon bele bangsa lon tak pepoh bangsa kasep yang syahid tanya getulung kasep geranggong geroi mata. Abeh dum harta nyawang lam tubuh kabeh dum duroh anak syuhada. Bak bela nanggro pesumpah tubuh wade karap roh kasia-sia. Hikayat musang bele jaratuh hikayat tubuh tukui musalla. Hikayat Aceh kabeh dunduruh karena kabeh roh hikayat Jawa. Abeh dum harta nyawang lam tubuh kabeh dum duroh anak syuhada. Bak bela negro pesumpah tubuh wade karap roh kasia-sia. Hikayat musang bele jaratuh hikayat tubuh tukui musalla. Hikayat Aceh kabeh dunduruh karena kabeh roh hikayat Jawa.